اور ماڑے اسلحہ بندی مردمہ کوسٹل ہائی وے پولیس فورس چوکی سرا ارش کتگ اسلحہ بندی مردمہ اہلکار وتی تحویل زرتگا جبکہ آہاں چا اسلحہ و عیدگاہ سامان ہم قبضہ کتگا زانک بی بی پسنی اور ماڑے نیامہ کوسٹل ہائی وے سرا اسلحہ بندی مردمانی ناکہ بندی و چیکنگ بڑھ جاہیں کوسٹل ہائی وے سرا ناکہ بندی نیامہ اسلحہ بندی مردمہ معدنیات برو کے گاڑیاں چتا یوگی بلوچستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن پر رگبند ہڑتال کتر صدر گڈز ٹرانسپورٹ نور احمد کاکڑ گشتگ کہ بلوچستان پنجاب و کے پی کے اچھا زمینی رابطہ سستر بلوچستان اچھا یوگی ملکہ کوئلہ سپلائی گستگی سے روچی معطلی کوئلہ ٹرک کے سیکیورٹی و مالی جاری تعاون ازالہ داں زہرشانی برجابی بلوچستان حکومت لواحقین کوٹہ سرا بندش جتر 18 اکتوبر پر لواحقین کوٹہ سرا بندش جارانگ شنکنک بھی تک جارانگ کے ردا کوئٹہ 18 اکتوبر چپیش وفات بودتگی ملازمین چکا نوکری 12 رولے ردا رسی درستی مہمانی سروکا زد لواحقین کوٹہ سرا بھرتی کن کے کڈنی داتا زانب بی بی کیشیا چپیش سے سرکارہ ہم متوفی کوٹہ ردا ملازمین بھرتیانی سرا بندش جتا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن تراک پر ٹرین سروس تنیگتا بحال نبیتگا ریلوے حکام ردا کوئٹہ چچا بنا و اندرون ملک کے واسطہ ٹرین سروس مروچی 4 روچی معطلاں حکام ردا امن و امنی جاورحال صاحبہ ٹرین سروس معطل دارک بیتگا جمنا ون ڈاکومنٹ پالیسی دفاع پاکستان سرکار ہم واحد داتا واحد ہلاس بتک شناختی کارڈ یا افغانی تذکیرائی کنو کی مردمہ آن بارڈر دوبر دیگبا بارڈر سیکیورٹی واقعہ ردا بید پاسپورٹ کسا روگ آہگ اجازت دیگ نبی ریاست پاکستان شنکت کی فیصلہ ردا ملدر آمد 17 نومبر چابنداد بھی آئی تہا درستی مردمانی واسطہ پاسپورٹ شرط لازمی قرار دیگ بیتا بے پاسپورٹ کسا روگ اجازت دیگ نبی نیشنل پارٹی صوبائی صدر اسلم بلوچ گوستگی روچا بولان میڈیکل کالج نودر برانی سرا پولیس نمگتا لٹ شاپی و سوگے سے بھی قصاص کارمر پرندی لفظائر جتک گشتک بلوچستان سرجمہ فورسز تحویل دیگ بتا کسانی ویلانی گشگی واری کرنے جاہا ویلانی بہانہ جوڑ کنانا سیاسی کارکن ہوار طالبی ادارے پترا نودر برا لٹ کٹ کنا شفات بلوچستان نودر برانی تہا کی نگو احساس محرومی ودیدی سروزی بلوچستان میر سرفراز بکی چیز دستیا صوبائی ایکشن پلان سرا کار بنا کنک بتا جارا کے ردا ایجوکیشن سیکٹرا غیر حاضر استاداری خلاف کاروائی بنا کتا شنکت کے نوٹیفیکیشن گوشک بتا کہ ضلع ڈیرہ بگٹیا نوال غیر حاضر استاد معطل کنک بیتگا اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ بگٹی سروٹیا انکوائری کمیٹی جوڑ کنک بیتا غیر حاضر استادانی خلاف ضابطۂ کاروائی سرجم کتر دی کنگے عمل بنا کنک بیتا گورنر بلوچستان جعفر خان مندو کے لگو سروزی بلوچستان میر سرفراز بگٹی اگو گندنند کتک گندنندہ صوبہ امن و ایمنی جارحال بڑھ جائیں دیم روی منصوبہ وقت موتی حب امور سرا حیال و لیکان درشان کتک دوئیں رخشونا صوبہ گہتری مفاد واسطہ باہمی شور و صلاح رابطہ بیگ سرا اتفاق کتا بلوچستان اسمبلی اصغر علی ترین چیر دستیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PACA دیوان مالی سال 2021 و 22 تخصیص اکاؤنٹس و آڈٹ پیراز چاروں ٹپاس کنک بتاب محکمہ آبپاشی اور لیڈر نیاما آپ فراہمی درگتا حاصل انکشافات بتگا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ لیڈا اب کلدار 1000 گیلن سرا آپ فراہم کنک جبکہ لیڈا سنتا 250 کلدار زوری محکمہ ایریگیشن کروڑا کلدار بقایا نرستگا
بلوچستان سیکیورٹی فورسز آپریشن 4 ناشر کار جنک بتگ پاک فوج شعبہ تعلقات عام ردا بلوچستان ضلع کی دمک بالگترا سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیس آپریشن کتا ایریام و تیرگاری آسرا 4 ناشر کار جنک بتگ سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیا پبلک سیکٹر کمپنیز کارکردگی سرا پیش رفت درگتا 4 اور ٹپا سے دیوان برجندار بتا دیوانہ پبلک سیکٹر کمپنیز سود مند و فعال کنگے واسطہ کمپنیز بورڈ جوڑ کنک او کارپوریٹ سیکٹر 4 چیف ایگزیکٹو آفیسر تعیناتی اور کمپنیز بورڈ نو کاری نجی پڑے ہمگرنچی ماہری نے خدمت زورگے فیصلہ کتا گورنر بلوچستان محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نو کی امیدواران واسطہ عمر برس 46 سال کنگے منظوری داتک نوٹیفیکیشن ردا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل منظوری پر محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نو کی امیدواران واسطہ عمر بالائی حد 46 سال کنگے منظوری داتا بلوچستان سرکار کوئٹہ مصنوعی ہور تجربہ کنگے فیصلہ کتگ بنشردہ بلوچستان سرکار مصنوعی ہور واسطہ تجربہ کوئٹہ کنگے فیصلہ کتا جمبرانی ہستی ہے ای مصنوعی ہور فیصلہ کنگ بھی آئی واسطہ 2 ارب کلدار شن کنگ بتگا کوئٹہ ہوار بلوچستان جتائی ضلع 5 نومبر ساری موسم اولی ہور گمانے محکمہ موسمیات ردا آدی نگا کوئٹہ زیارت جو بار خان مستقل قلعہ سیف اللہ ترندی گوات سو گرند گروپ پجیا ہور گمانے کراچی دمک لیاری بغدادی تفتیشی پولیس چھاپے 4 دزدی زال بول دزگیر کتا پولیس ردا دزگیر ملزمیں کشوگر لوگا 24 16 سور دزدی کتا پولیس ردا بغدادی تانے سور دزدی مقدمہ درج ہوتا شک کے بنے سرا زال بولے لوگ واجہ ہم دزگیر بتا تفتیشی افسر گوشتا کی زال بولے لوگ واجہ گوشتا کی ویل منی لوگیا کتا پولیس ردا ملزمہ 4 تولا سور و 5 لک کلدار برآمد کرنے بتا ملزم ابتا تولا سور باہ کتگا سپریم کورٹ قاضی فائز عیسی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کیس جسٹس امین الدین سروکیہ ششباز کی آئینی بینچ گوشتاش تک جسٹس جمال مندوکیلا گوشتا کے 2/4 درخواست سے کیس 2/5 کو نہ کنے درخواست کرو کے وکیل گوشتک سپریم کورٹ بھٹو کیس ہم 40 سال پر کیس گوشتارک بتا درخواست کرو کہ وکیل گوشتک محمد گسا حقائق بیان کنگے منی گورا ہچ ریکارڈ میں سے بلے من بلوچستان تا ریکارڈ لوٹی کہ نیامہ جیسے جمال مندوکیلا گوشتک کہ ای وڑی درخواست سرا بینچ سروکیہ چا دستبندی کرا کہ معاملہ پاکستان بار کونسل دین دے بھی سپریم کورٹ آئینی بینچ لس گیٹ انکاری 2024 ری شیڈیول در ملکی اثاثہ و سرکاری ملازمین در ملکیاں گوسور او پی ڈی ایم میں سرکار قانون سازی خلاف درخواست علات کتگ درخواست گزارا 20,000 کلدار جرمانہ ہم کنے بتا جسٹس امین الدین خان سروکیہ سپریم کورٹ ششباز کی آئینی بینچا لس گیٹ انکاری 2024 ری شیڈیول کرنے بابتا درخواست پوچھتاچھ تک درخواست گوشتار کے نام ایڈیشنل اٹارنی جنرل موقف اختیار کو تھا کہ گیٹ انکاری بتگا یہ درخواست حیثیت نیست پاکستان ہوارتی ہوگی دنیا زیادتی سے بلوچی میان استمانی روچ برجندار گئے گئے انداز ردا خیبر پختونخوا ہفتہ دک کچگیش مردم شوگر نادرہ یا ماچا روچے دارگے مول مراد شوگر نادرہ گیش بتگیش شرح کم کرنے کوئی نادرہ یہ پیچیدگیاں بابتا سرپدی گیش کنگے ورزش کنک صحت مند عادتیں زیادتی ٹائپ 2 وڑے نادرہ چا ام رکھے نقبی ایک گپ گستگی روچا اٹلی ابیو کے یک طبی پٹپولا دیمار تک یہ پٹپولا 20 بغیر 30 سال عمر 2 مردم ہوار کرنے گتگا
پوری چانی وزیرستان دمت طبیہ یکلوگا بارودی مواد اتراک پت چھت کب تک دو چک بیران جبکہ ماتو پت ٹپی بتگاں ویلا چا بیران بتگی چکانی عمر 11 سال چکاری لاش و ٹپی ماتو پت اسپتالا سرکنے بتگاں IMF اچھا مذاکرات سرا اسٹاک مارکیٹ زبردست تیزی رجحان گنڈگ ہو گئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جا 94,000 پوائنٹ سے حد بحال بیپاری ہفتہ کے 4 روچہ اسٹاک مارکیٹ مثبت رجحان گنڈگ دیے گئے